Profesa Ephraim Kamuntu ebyabigambiro bwabire nabuganaho abakazi ba NRM okuruga muri Kitagata tabona kansona Kitagata egomborra omwishazi ry'abakazi bekigombe kya NRM. Abakazi tumwire karebure bibagandira kankomasi abanyankore birefu ekuba kwetera kwani yawe kakuta Museveni yatera urwa amurhi kumwa kwakira rero cyakira kabaretere no ebyare bitine amashanyarazi n'amizi Kamuntu ina maskongo haba hariho ubwebembezi burungi buri kimwe nikikorwaho cyangwa beha ndakweza n'ikoro y'amashanyarazi akatandukaho atitabuka tumare ukuna akatanduka amashanyarazi kabanze gake aha mukoro gw'abakazi bagambere bizubu barukuraba mu mbyanga byabo. Ikindi cya kabiri n'ikindi cyenako shaba MP wayishwa munyanya abaragaze shuba abakazi nitwenda kurgayo nitwenda kurebuka tukora emirimo nk'abakazi nitwenda kurebuka tukora emirimo ye mukono kutungura amakagitu gasha kwa Mike Twachiri.